Do današnjeg dana imamo jako veliki broj razvijenih priča o duši. I da vidimo što Sveto pismo kaže po tom pitanju. Pa otvorimo prvu knjigu Mojsijevu, 2. glava, 7. stih, kaže: A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog i dunu mu unos duh životni i posta čovjek duša živa. Dakle, šta se ovdje desilo? Stvorio je Bog čovjeka od praha zemaljskog, udunuo mu u nos, odnosno kroz nos, duh životni i postao je čovjek duša živa. Dakle, duša je živa. Odnosno, duša bez jednog od ova dva dijela ne postoji. I kaže, jer samom logikom 1 plus 1 je 2. Imamo prah zemaljski, imamo duh životni, koji zajedno daju dušu živu. Jer kaže, posta čovjek duša živa. I mi danas iz Svetog pisma saznajemo da je duša živa. Dakle, nigdje ne postoji stih duša mrtva. Možda u nekoj paraboli ili nečemu drugom. Ali, sa ovog stanovišta šta je duša? Ona je živa. Odnosno, čovjek je duša. I onda dolazimo do onog momenta, šta bude kad čovjek umri? I to na milion mjesta piše, duh se vrati Gospodu, a prah zemaljski se vrati u zemlju. I duša više ne postoji, jer je čovjek duša živa. I to na mnogo mjesta potrebno. Iako danas u hrišćanstvu to i nije uobičajeno tumačenje, ali to iz Svetog pisma vidimo. Dakle, svako može ovo da pročita. Evo, recimo još jedan stih koji kaže, recimo Isaija, 58. glava, 5. stih, kada se govori o postu. Kaže, takav li je post koji zabraja da čovjek muči dušu svoju jedan dan? Nastavak teksta govori o postu, ali je bitna ova prva rečenica koja kaže da čovjek muči dušu svoju jedan dan. Dakle, i tu se potvrđuje da je čovjek duša. I dok je živ, on može da muči dušu svoju. Dakle, duša smo mi i duša je živa. Ne postoji mrtva duša ili duša mrtvih, kako danas mnogi tvrdi. Dakle, duša smo mi, odnosno sam čovjek je duša živa.